Zapečeni, zaliveni krompir sastojci, 4 veća krompira, 100 ml ulja, 2 kašike mekog brašna, 250 ml mleka, 300 ml vode, 100-150 gr bilo kojeg tvrdog sira, so, biber, peršun, kurkuma. Priprema: krompir očistiti i iseći na tanke listiće. Zagrejati ulje na srednjoj vatri, dodati brašno i pržiti nekih 5 minuta pazeći da ne zagori. Naliti zatim i mleko i vodu i mešati. Dodati začim začine, osim navedenih ja sam dodala i malo đumbira u prahu. Vi dodajte začine koje volite i mešajte dok se blago ne zgusne. Zatim dodajte narendani sir i sve promešajte kako bi se sir otopio. Uključite rernu na 200 stepeni. Podmažite vatrostalnu ili keramičku posudu. Krompiru dodajte sos, izmešajte pa sve istresite u posudu u kojoj će se peći. Poravnajte, preko stavite foliju i onda stavite u rernu. Posle sat vremena skinite foliju i pecite još nekih 45 minuta. Proverite nožem ili višljuškom da li je krompir mekan, tako ćete najbolje odrediti da li ga je potrebno još peći ili ne. Poslužite topao. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.